Drugi dan na konferenciji u Rovinju. Spavao sam 4 sata noćas. Zapravo se sjećam ok. Danas imamo puno posla, a ako ostane malo vremena, onda ćemo skočiti do Rovinja, pošetat, vidjeti kaj ima tamo. Otuširao sam se, opr sam zube, stavio parfem, nisam jeo i nisam pio kavu, a sad je 8:10, što znači da kasnim 10 minuta na doručak. Bolje da se požurim. Kad se obrija glavu, kaže, brada se brije isto. Da, niti zlagan. Sad ćemo kavicu popiti i onda štreberluk. Dobro jutro. Možete mi reći gdje je dvorana C? Evo tu idete lijevo i onda još jedno 100 metara, pa preskočite jedno veliko jezero i kad preplivate ili preskočite jezero, tu negdje će biti dvorana C. Ok, hvala lijepo. Evo, ali ovak tu lijevo. Dobro. Sad, to vam je prva linija. Hvala puno. Molim. I drugi put. Fučki šnjega, ja ću... Sami pitajte, sami. Pitat ću, ja ću po putu pitati još. Mi vratite na Hrvatsku spolu. Znate možda gdje je dvorana C? Ovo je dvorana C. Pip, 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 pip. Ko vas bilo što zanima, prekinite i pitajte na stolu. Brzo, brzo, brzo. Žurimo na brod. Hvala lijepo. Igor ima predavanje. I ostavili smo ga, otišli gore u sobu po stvari. On je još pričao i stigao je prije nas na brod. Evo, iznenađenje za Miju i u ovoj vrećici ovdje. Još Max i mama. Idemo dalje. Tražim nekakve autiće. Si našao nešto? Pa da. Evo vidiš, super. Motorčik. Ma, odličan je. Da. Hvala lijepo, doviđenja. Evo, rešili smo poklone. Sad možemo malo prošetati po gradu. Popit nešto, evo. Vina popite, rakije popite. Jeste primijetili kako ima puno Istrijana u Rovinju? Etwas, was ich nicht erwähnt habe. Ono, nevjerojatno. Treba se popesti na vrh tog brežuljka. Samo kratko o crkvi Svete Eufemije. Izgrađena je u 10. stoljeću. Na tom mjestu je bila crkva Svetog Jurija. Kasnije je adaptirana i u 18. stoljeću kompletno renovirana u stilu baroknog venecijanskog stila gradnje. A 800. godine je unutra dopremljen sarkofag sa tijelom kršćanske mučenice Svete Eufemije. To je najpoznatiji turistički i kulturni objekt u gradu Rovinju. A tu imamo dobar birc. Odmah poniže Svete Fume. Evo. Sveta Fuma, birc. Sad imamo tu. U stvari ja bi espresso. I Coca-Cola. Ekipa, sve slika. Samo slikaju, svaku ulicu, sve. Čudno, a?
Da vidimo da li će ga sad pogoditi. Ma da! Ja se ga nije opušio ona. Zatvaramo prvi dan konferencije, dijeli se nagrade. Evo bi mogli izvući. Do sad ste mogli iskušiti da uopće ne provjeravamo brojeve. Ja 79. 181. Evo, mladi gospodin, prema dužini šala, ja mislim da će se ovota cijeliti. Da tebi nešto. Dobro, samo nekakav ovak. Imam dve naljepnice kruga, a ostalo od vaše dnevnice. Imamo si pol 10 tu. Bog, hvala. Sad u 9:30 je počelo natjecanje u vožnji autića nekakvih, pa idemo to uloviti. Sore, vi radite u pit stopu? Da. Kad je meni ne guma i to onda. Možete ispod 10 sekundi promijeniti. Još je komisija za trasiranje ovdje. Pošto su bili mali autići, pripremili smo i male pehare. Kak ne?